Zikhonani na bamuta wa Tebello tibs Motsoane vha kha ḓivha vho akhamadzwa nahone vha khou ḓi baleliwa u ṱanganedza lufu lwawe nga murahu ha u thuntshiwa hawe kha tshiwo tshe khatsho ha thuntshiwa na khonani yawe ramuzika aka abo vhavhili ndi vhe vha ṱangana ḓoroboni ya Durban u pembelela mabebo a aka musi vha tshi thuntshiwa vha lovha nga ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhelaho. Tibs u khou khoḓiwa kha zwi a takula muzika wa uyo muimbi we a vha a tshi vho ḓivhea nga ḽa super mega. Khonani dzawe dzi khou sumbedza uri ho vha nḓivho yawe na u pfesesa zwithu zwa madzina zwe zwa ita uri a kone u bvelela sa mulanguli wa vhoramuzika. It blows the mind to think that that kind of a creative energy has been lost to an event like that, you know, a KZN, and it's just it's painful. I mean, like pop bottles, like he you know, the whole thing of being an events manager, he actually made the business model for it, and there were lots of events managers out there, you know, that work in the game, as I can say, but Tibs sort of took it to another level. He professionalized it. Tibs ndi ene we ava a tshi dzudzanya madikita mahulwane vhukuma u fana na la pop bottles he vhunzhi ha madzina ane a ḓivhea a ṱoḓa u ḓibadekanya naho. Nga nnḓa ha u langula madikita, Tibs o ḓo dzhena na kha nḓowetshumo ya dzi waini na zwiḽiwa. Kha zwingi zwi a kona u zwi swikelela, o ita na u vula fhethu ha u ḽela kana restaurant, a dovha hafhu a ganḓisa na bugu ya zwa u bika. Khonani yawe mutambi wa matambya Tebello uri u bvelela hawe zwo ṋaṋiswa nga u kona hawe u shuma o fhumula. Here's a child who really dared to dream, and here's a child who really saw his dreams come alive, and somebody who built from the ground up. It's rare that you find somebody that really creates something from nothing and realizes it and sees it come and evolve. And over the years, from fashion, street fashion, to music, to art, to wine, to food. Tibs o alutshela Katlego ngei Ekurhuleni he a dzhena tshikolo cha Sacred Heart tshi re Johannesburg. Muṅwe wa dzikhonani dzawe we a dzhena naye tshikolo o mu ṱalusa sa mukomana we a vha a tshi kona na u ṋea ngeletshedzo. He spent his 10,000 hours understanding people and understanding what it took to connect to people and make things work. And that was what I learned from him. He used to say that, you know, I'm from the school of the streets. I'm from the school of the hard knocks. He was true and true, one who wanted to spend time and be patient with the journey of learning how to do things from other people. Tibs we ava ene miṅwaha ya mahumi o sia mme yawe na khotsi yawe na vhanzhi vhe vha vha tshi mu dzhia sa mukomana, khonani na mueletshedzi.